alifanu khaluq kurebevi makhluqe adin fadan Allah subhanahu wa ta'ala ge nabiyya Adam alayhi salama maikum hitum gotum sharaferi kurum gotum sajida kurman enge wonu hinduga ekaman nukiyaman terive boda wege miha ene mi buneveni iblis migotun ilmerin get meterega ilmerin bayan korawa fe astu haqiqatu ki iblis ki ei kaakuto ei asta kiyene ki kaakuto ilmerin bayan korawa fe migotun ilmerin geteren bay bekal bayan korawa fani iblis ki ei asu jinninge bappa kamuga jinninge bappa kamuga iblis ki ei aharme insanunge ad bappe ki adamge faana fada insanu algonmenge me bappe ki adamge faana fada jinninge bappe ki ei iblis kamuga ehmi ma egota baladaruge iblis ki ei jinninge teremwa mu'minunna kafirunna e huriha immenge ves bappa kamuga ei adamge faane insanunge teregawa mu'minunna kafirunna huriha immenge ves bappa fada ajin fada bainil merin bayan korawa fe iblis ki asluei jinninge teremwa shaytanunge astu bappa kamuga shaytanuna ki ei jinninge teremwa kafir uredi unu mihun emihun mi shaytanu ne mi spek korave ema emihunge aslu bappa nota emihunge aslu kamuga ei iblis ki ei mi ad mi fada midalwa ilmeri midalwani aslu jinninge bappa ki ei al jannu kamuga ei Allah subhanahu wa ta'ala wahi korawafe wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum ema insana kuriga adamge paanuge kuriga timar raskalange al jan khalu kure bevime mi dunnara alifan ema ilmen bayan kora al jan ei kamang aslu ei jinninge bappe kiye iblis non kamuga iblis kiye jinninge teremwa mihek kamuga enamas jinninge bappe non kamuga enamas ilmeringe basful taka balala eruga boda boraveni iblis kiye jinninge bappa kamuga ei adam alayhi salama kiye aharmen insanunge bappa kamuga wafada komekas iblis khaluq kurayfwa khaluq kurayum balala ko zamane gato khaluq kurayfwani mimasala balala eruga algon menna ingenda kamaki kirit qur'an algon menna fennan oy kam mi fennan oti iblis khaluq kurayfwani adam ge faanuge kurin kamuga adam ge faanuge kurin kamuga engin ebade egotu Allah subhanahu wa ta'ala hijr suratu ga wahi korwa fani walaqad khalaqnal insana min salsalin min hamaim masnun adi hamba kachawum timar raskalan insana khaluqu kurebime kalu kisadum ufedigen ya mashi wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum adi jinni timar raskalan khaluqu kurebime ege kuriga mane ki adam ge faanu kuriga insanu ge kuriga min naris samum dunnara alifan ema mi ayatu harbena wala sariha ko ngeba inge insanu ge kuriga adam ge faanu khaluq kurum ge kuriga iblis khaluq kurei fwaka adi minum veseta dalil mikama behegotu asfove adim fadam by riwayat to go ban nabiy sallallahu alaihi wasallam ki ban asfove adam ge faanu khaluq kurevuni ro furta mashi khaluq kurevuni furan elum ge kuriga iblis adam ge faanu ge hashgol mane ki sura kurayfa e mashin sura kurayfa insane ge sura fahum badal kurewunu e sura kari ena daakamu gabe adim fadan eneyan ege e mane ki e sura baladima ena ege kamu gabe hoy hedi fa terega waka man insana ge termen hoy kom yonnani eme gota e sura kurewunu hoy kom hurima ena denegen kamuga insana ki ei shahwattaka tabawane mihekka e khaluq kurave khaluq kuroma ki ei shahwattaka tabawa mihekka ena denege fa ei Allah subhanahu wa ta'ala fa ilmu ge telen ena lifawa tajriba ge telen ena tajriba kurifa kamekam hame pada mi sida e khaluq kurabuni kon duhega kame ekan sida ebes dadile sida asfenne algon menge kamaki aharmen insanu ge kurinkan ena khaluq kurifa wani
ena khalu kurei fawa maadaya balala iruga algon menna kirit qur'an wara sariha ko fennangoti ena khalu kurei fani alifanun kamuga adin fadan dunnara alifanun kamuga sida dalilu diben eboy migotun ena Allah subhanahu wa ta'ala ga amurfulu hadis Allah subhanahu wa ta'ala amurfula sajida kurman ena inkar kuri hiduga ena sajida nukuri kibeto Allah subhanahu wa ta'ala ena wane ekalang wahi korum ena millen ena bobune fa bobe migotun ekalang wahi korwa fe surat al-a'raf ga qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk ekalang wahi korbebiye mi timaras kalange tibayan amur kurebi fadan sajida kuruma tibaya manakuri kon kamen hinche ehdu ena bone qala ana khairun minhu khalaqtani min nar ehdu ena bunye manik iblis bunye ham kashawti mi ibaras kalange timan khalu kurawa fani alifanune wa khalaqtahu min tin adi ibaras kalange ena manik adam gifan khalu kurawa fani mashin ehma war sorihe ko algon menna eba inge ena khalu kurevigem wani alifanun kan adiyem fada purim bayamedi hijur suratu goise kadange wahi kurawa fe wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum adi ege kuriga timaras kadange jinnin khalu kurebevime dunnara alifanu din anna ane nukuta kimi as iblis ge aslaki kobat ene kiyai jinniyetto nota malaikatetto mi masala ge ilmerin ebobe wahaka dakwa febobe migotun bayin ilmerin deke wada gannawa gotuga gina ilmerin deke wada gannawani ene ki jinninge teremwa mihekkamuge ene ki malaikate nunkamuga sawbaki yai ena mibunani timanna khaluq kurun alifanun ehm alifanun Allah subhanahu wa ta'ala khaluq kurevi malaami ale jinni malaikatun Allah subhanahu wa ta'ala khaluq kurwa fani nuru ehma khaluq kurfa gotabbala lar istafat hama ifada malaike be kaluna ki Allah subhanahu wa ta'ala uride be kaluna nun eki namas iblis sevani nokiya manteri wef devana basplaki bayin ilmene bayan korwa fani ene ki malaikatunge maniki malaikati kamuga kuriga ehnamois Allah subhanahu wa ta'ala uridunu hisabun Allah subhanahu wa ta'ala ena shaytanaka badal kurebi kamuka jinnige terengaba shaytanaka badal kurebi kamuka ennamas dalil taka balala eruga ama boda barudi bigin annani ei ane ene ki jinninge teremwa mi kamuga adi mafadan ene ki malaikatunge terege bis zamanegga ene ki malaikatu nun kamuga ekan algon menna soriha ko ingendani kahf suratuge mi ayatun fasajadu illa iblis kana min aljinni fafasaqa an amri rabbih mi ayatun me atu Allah subhanahu korwa fani fasajadu illa iblis fewa huriha bekalun sajda kuriye kana min aljinni ena vi jinni ge terenne fafasaqa an amri rabbi fahena ena ge be raskalang amur fulang ena nokiya manterbi sual ko fedeni kiveto Allah subhanahu wa ta'ala baqara surat wahi korwa fani ekalange malaikatun ngevi kamuga adam ge fana sajda kuruma imvijiyam kiveto iblis asu sajda kurum mi jahuni ene ki jinninge teremwa mihi kamuga wa iruga komekas ilmerin bayan korwa fe adam alayhi salama Allah subhanahu wa ta'ala engevi ane sajda kurma engevi sajde ki ei maikon hituma sharafwari kan ada kurma mi ihtiram kurum gotum Allah subhanahu wa ta'ala malaike be kalunna kurman engevi sajde e besare alukan kurum gotum mi sajda kurma engevu mennun eki ei alukan kurum gotum sajda kurma ki ei haram begem wakamen ei huriha millatek gawis ei Allah nun parataka alukan kurmu gotun sajida kurma ki hudda begem wakamen ennamas ahgolmen islam deenuge kuriga hudda wefa wakamen ei ihtiram ada kurmu gotun sajide tirumaki algon fennana bayfara india hisabu gawis misalaka miheka istiqbal kurmu gotun od ihtiram ada kurmattaka faga bosdem veseba tiriwe ifada
algon menge kurige ummettakuga hudda deifawa kamen ei ihtiram ada kurmugutun sajda kurma kiye ihtiram ada kur nota sharaf veriko maikon hitumugutun egota sajda kurma kiye enam alukan kurmugutun sajda kurma kiye hudda vegen wa kamen non eki Allah fewain farataka sajda kurma kiye hudda vegen wane kamen non eki emima adam ge faana e mi sajda kurman engewunu ad sajda kiye ekadege faana ihtiram kurma ekadege faana maikon hitumuge gotun sajida kurma malaikatun nan engewume enma suwalaki e engewumuga iblis simenuni kibetu e amuran ena nukiyaman terwima enen Allah subhanahu laanil lebbi sawba kis kobat e sawba kiyei Allah subhanahu wa ta'ala eniyan eruga muhdat debba fani malaikatun na ekiga ulumuge em ena uduga malaikatun na ekiga soruge tahuga ena ulemun diye ehwima mi enidage terega malaikatun ge terega ena himinige waati ene ke sida malaikatun ge tereng wa minikamuga sida nuyes ene ki hukumi gotun malaikatun na ekuga ulemun diya mihikamuga waati enaves e amuruge terega shamil wegemwa kan ebainge anika ena sajida kuruman ena inkar kurma fahoge ene be sadeka nubune timanne ki jinninge terewamige timanna nuje sajida kurakash ene inkar kuri en kamaka ene inkar kuri ene evure ma ene deke gotuga ene evure ma dashu farataka sajida kuranje ene inkar kuri kamaki sajida kuranje jehumak ene inkare noekure ehmat mane ki sajida mane Allah ge amur mane ki ena inkar kuri ene uren daffarataka ihtiram ada kurm gotum maikum hitum gotum tiriwanje tiriumamut ehmima malaikatun ngi goade unga ena simenigen ebade e hukumge terega e amurful ena ga machabes asfave ehmve ena ekama inkar kurmu Allah subhanahu wa ta'ala ena ya laanel lebwa adin fadan urun ena bima tirikurewuni adi ene ki giyamata hisaba jehen laanel lebbigen wa mihin kotuga adi wefawan komekas algon menna kuringe bayan vediye bayin ayetta kuma salgon menna ingen da gotuga iblis mane ki malaikatun nan engewumuga e amur kurewumuga ena ves menigen bi ena ves ena suwal ki sajida nukuri kivetu ena sajida nukuri ena deke gotuga ene ki ma molu ma rangalu ichchakun Allah subhanahu khalu kurawa famiki embeje mewer daffarataka nujehene sajida kurakash එනම හකීගතුක මීග අලුගොණ මෙන් බලංචි හේනී කි හව්වසාදෙග්ග මේ ඒ සජිද කුරවේ නොත හකීගතුක හාලතුක එනා විස්තන් ජිහෙනි කි සජිද කුරේ ෆරාතක ඒ සජිද කුරම අමුර් කුරවි ෆරාත හෙමි හකීගතුක ඉල්මරි බයන් කරවා ෆා කමෙන් මී අලුගොණ මෙන් බයින් හාලෙත්තහුග දෙකේ බයිකාල හේවකන්තත කුරුම් දෙවර ආදාය කමිකේ වර කුඩ කමිකේ මි හේවකමකි ene silbel bayan korwa fani e hewkama no balashe ege badaluga balashe e hewkame ge gotuga levvei faratuge mativerikam e farata mene miyangawani ekama ki hewkama ki misala kawaran aada kuda kame misala algon men ekak wade ekako baddalu wala aluga hinitum weduma ekige baddalu waran aada ekame wara kuda kame algon men ge nazaru ehnamai sei Allah subhanahu wa ta'ala ekalange ekan engewuma ekama ki bodu kame ge gotuga asduwa kamen ei ege zaatu ekan kitama kuda kamuga winamas engewi faratu amura balalaruge bodu amuren bodu engewumen emi hagigatuge iblis wes eina hagigatuge vistan jehne gotakiyai Allah subhanahu wa ta'ala amur korebe mekan koran jehen ekadan amur fuluwei enamas eina visni hen gotaka e koranje kamade tere geran visnu eina mi visnuni ena sajida kuran tiriwan nujihe kam ehma ege sababeke gotuge ena bunefa wani kuriga bayan vediye gota ena bunefa we ana khairum minhu khalaqtani min nar ena bunefa wani ehma timanna ma hewbegen be timan ofel dibegen wani alifanona migota mifadan Allah subhanahu wa ta'ala eki ayat takuga ekam bayan korwa fe suratul hijr ge kalang wahi korwa fani qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin قال لم أكن لأسجد
لا أسجد لا أسجد لبشر خلقته من صلصال من حميم مسنون الله سبحانه وحي كربي اي ابليس تبا سجد كرما منا كوري نوتا سجد كرا ميهونගේ තෙරේග වුමුන් පුරස්සලි කමකි කොන් කමෙන් හෙන්ජි එහෙදු එන මිබුණනි තිමන්න සජිද කුරා මිහින් කමුගා නුවමුයේ ඉබරස් කදාංගේ ඉන්සානෙ කොතුගේ خلق කරබෙවි අදියම් ෆදාන් ඒ මෂින් ඒ خلق කරබෙවි ඉන්සානය එහෙම එෆද මේ කුරා මිහින් කමුග තිමන් නුවමු එහෙම خلاصہ කොල්ගොන් මේ ඉංගෙන් දා කමකි හගීගතුගේ ඒනා සජිද කුරුමන් ඒනා පුරස්සලි කමකි යයි ඒනා خلق කරෙවිගෙන් වනි මා හියෝ මාද්දායකුන් කමුග ඒනාය හීවි හීවු එන්නමස් හගීගතුක සුවාලකි එකන් හම් එහෙන්තෝ ඔති මට්ටවුරෙන් නොත මට්ටවුරෙන් හගීගතුක අලිෆා මා හියෝතෝ බුද්ධි ගොතු විස්නාර ඉල්මරි බයන් කරවා අපනි ඒ අලාකි මුනින් ගෝස්කම ඉබ්ලිස් ඒ අලාකි කියු අස්තු හගීගතු ගෝස්කම ඒ හගීගතුක අලිෆා නකියයි හගීගතු ගෙල්ලුන් දෙච්ච පාදාතකෙ සිමෙන එන්නමස් බොඩති ගෙල්ලුන් තකෙ දෙච්ච මානික ඒච්චක මිහු නෆරත් කුරායිච් අස්ල කීයි අල්ගොඩ මේ බයික් කා කංකමු කලිෆා බේනු කුරි කමුග බීන මොයිස් එන්න මොයිස් ඒක බදලුග මට්ට කීයි ඒගේ සබබුන් ගස්ත ෆෙලුමා আদি මිෆදා බින්ගඩුග දඩුවරිකම් කුර්මා මිෆද එම්මිහා කමෙග්ග එගොත බේනු කුරබේ එම ගොත බෑදාරුග මෂීග අස්තු හේයකම් හේය මා බොඩේ බුද්ධි ගොතුන් එගොත විස්නියස් අලිපාන මුරේ අදියම පදා මෂින් අලිෆා නිවාස් ලෙවෙන් බුද්ධි ගොතුන් බලාලා හැම බෙලි වකි වරක අලිමා අලිපාන් ගඩ නිවිතාන බෙලි නොත මෂි අලයාති කමුග වනිනම් හැම ඒගොයි ගොත බලාලා එරුගා ඒගොත බුද්ධි ගොතුන් එනා ඒ ගියාස් කෝරි නොත අලාකි ආදම්ගේ ෆාන වරින් එන හේයකමුක උෆෙද්දිෆවා ගොයි මා මොලකමුක එහෙන්න මොයිස් බුද්ධි ගොතුන් බලාලා රක හගීගතුගේ අලාකි කියු රංගලෙමි ඒගේ අනෙක් කොළු හගීගතුක රංගලක ඒ මෂි මා රංගලකමුග අදිපානවර ඒකත බුද්ධි ගොතුන් බලා ඒගේ ෆෑදා බොඩුකමු හේයකම් බොඩුකමු අල්කොන් මෙන්න ඒ පෙන්නන ඉල්මෙරින් කංකම් බයන් කරවා කොම්මකස් ඒනා උරිදුම ෆහුගා දෙමියන්න අනේ නුකුතා කි හගීගතුක ආදම් අලයිහිස් සලාම් මුළුවෙවි කොන් සුවරුගේ එකතු කොම්මකස් ඒනා නුකියමන්තරවි ආදම් ගිෆාන ඛලූ කරමු ෆෝග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ආදම් ගිෆාන හව්වා ගිෆාන සුවරුගේ ගදෙව්වෙවි සුවාලකි ඒ සුවරුගේ කි හගීගතුක ලියාමෙ දුවහුග මීස්තකුම් වන්නානේ අල් ජන්නතුල් ඛුල්ද් මානකි අබදන් එතනුග දෙමි උලේනේ සුවරුගේ තෝ නොතනුන්තු මස්සලාම් දුක සිල්මෙරින් එබවේ වාහක් ෆුල් දක්කවා බංගිල්මෙන් දෙක වඩා ගන්නවා ගොතුග එයි සුවරුගේ වදිච්ච මිය කුණුවෙ නුකුන්නානේ අදිම පදා සුවරුගේග අනික ඉබ්ලිස් උරෙදුමක් ෆහුග සුවරුගේ එනා එබවේ මානකි දෙක බලන වස් මේ මානයකි වස්වාස් දීෆ එබවේ එමිකංකම බලාලා එරුග එයි අස්ලු ගියාමෙන් තුවහුග මීස්තකුම් හිසාබ බෙල්ලෙම ෆහුග වන්නානේ අබදවා සුවරුගේ නුකමුග බයින් ඉල්මරින් බයන් කරවාෆේ එන්න මොස් බොඩ බොරවෙනි හම ඒ සුවරුගේ කීයි මීස්තකුම් ගියාමෙන් දු ගවන්නානේ සුවරුගේ කමුග ඒ සුවරුගේ කීයි ආදම්ගේ ෆානා හව්වාගේ ෆාන උළුවෙවි සුවරුගේ කීයි ඒගේ පහුග ඒ දෙකඹලුම් උරිදුමු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බිම මේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ දෙකඹලුම් වෙස් බේලුවි කමුග බයන් කරවා එහෙම වෙච්ච කමුග වනිනම සුවාලකි ඉබ්ලිස් ඒ වස්වාස්ත මිදිනි ඒ දෙකඹලුම් මාන ආදම්ගේ ෆානා හව්වාගේ ෆානන් ඒ වස්වාස් මිදිනි කිහිනෙත්තෝ කොන් ගොතකත් ඉල්මරි බයන් කරවා අපේ මේ මස්සලාග හගීගතුක ඉබ්ලිස්සන් ඒරුග ඒනා නුකියමන්තෙරි වුමුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අදි ඒනේ මනා නුකරවා කම් ගේ සුවරුගේ වණු එහෙම වේනිය සුවරුගේ වදමුණී කමුග අදින් ෆදාන් එයා එකුග ආදම්ගේ ෆානා හව්වාගේ ෆානා වස්වාස් දිනී කමුග අදින් ෆදාන් ඉල්මරි බයන් කරවා අපේ ඒනේ ඒරුග මනා කරේ මාන සුවරුගේ වණු මනා කරේ ෆනුවාති ඒනෙන් එතනුග මඩුකුර්මෙන් නැති ඒ සුවරුගේ තෙරේ දියුමුගේ ඉසුන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙවවාෆාකම් ඒරු අදින් ෆදාන් එකමුග ඉහ්තිමාල් එකතු ගෙද්මනේ බයන් කරවාෆේ ඒන සුවරුගේ බේරුග හුරගෙන් වෙස් ආදම්ගේ ෆානා හව්වාගේ ෆානා වස්වාස් දිනුමුගේ බාරු දෙබිගෙන් වාකම් එහෙම එකමුගේ තෙරේ
edekambadun suwarugega waniko ena waswas di edekambadun Allah subhanahu wa ta'ala nahi kurebe bigahum farikulu woman e waswas di ena sehat di ena hedikam komme kasmi huriha mane ilmeni bayan korwa fe mi masala gitire komme kas Allah subhanahu wa ta'ala yang uridumu ena Allah subhanahu wa ta'ala biman ena fonuwe Allah subhanahu wa ta'ala bayan korwa fe ewahaka ekalange bayan korwa fani komme kas uridumu Allah subhanahu wa ta'ala wahi korwan qala fahbitu minna ekalange wahi korbeviye fahtiba etanum fabash etanum tiriya fabash mani surgen tiriya fabash fama yakun laka an tatakabbara fiha fahe etanuga tiba bodaveri umuga ebbes kala fursate nete etana mani etana kiyei bodave ganegen ulemi hunna goitane none etana kiyei fakhruj innaka minas sagirin fahtiba nukunnashe tibaye kiti derave nikameti wegenwa miunge terenwa mihik komekas migota Allah subhanahu wahi kore bevima ena ede Allah subhanahu hadratuge ede imme fahu en eduman ena mi edeni qala anzirni ila yawmi yub'athun ena uriduma ekika visna ena uriduma ekika sena Allah subhanahu bidwa dannawani anzirni ila yawmi yub'athun timanna mistakun ekkurwa duha jehenden timanna lahattawa devvande timanna muhlat devvande timanne Allah subhanahu wa ta'ala enage dua ekadan ijaba kodde mitarun ilmeri bayan korwa nikam bisnada ena Allah subhanahu wa ta'ala uridumum bes Allah subhanahu enage dua ijaba kodde ena edu Allah subhanahu fuddawa devve ehim vechch kamuga wani nama algon menna korwe faafai ge sababun algon menna uridebe uridumage sababun kiwe to algon men Allah subhanahu wa ta'ala dua kur algon men na ummi dua mi iblis ena Allah subhanahu uridi fafis ena ummidu kadanule Allah subhanahu wa ta'ala enage dua ijaba korwane kamamechke ena dua kur ena denne wi kadange timanna qiyamata hisaba jen timanna lahattawa devwande im vich kamuga waninama algon men kiweto algon men na korwe faafai gisom algon men na ummidu am Allah subhanahu molad den odigem nawa ena kantatta qur'ani kihine kamai huriha kam ekalange den odigem wa haluga enage dua Allah subhanahu wa ta'ala ena دعاء إجابة كروا كلام وحي كروا فني قال إنك من المنظرين كلام وحي كروا هم كشون تباي كتي مهلت دبيجم واميك معنى كي قيامة حسابا جهنده مهلت دبيجم واميك كتي باي كتي علم بيان كروا في كيف الله سبحانه وتعالى إنه مهلت دبيبي كون حكمة كتكات ألقون من بيفارا سؤال وفجدان كمين أي Allah subhanahu wa ta'ala iblis khaluqu nukure bebilama ahar me war rangala mulene war gina bayak enage waswas takun salame bima war gina bayak rangala hiyo ko mulene kiwi Allah subhanahu wa ta'ala iblis khaluqu kore bebi not iblis sange muhlat devvebi mi Allah subhanahu wa ta'ala ki hikmat ful hem Allah subhanahu wa ta'ala duniye ke midiriulun labwa fawani diriule mistakun ge tereng heo rangalo mi honna ki kobato adi gos nuba mi honna ki kobakan faragu korewo mattaka kobato heo rangalo mi honna ki kobato nuba mi honna ki mi imtihan korewo mattaka hem Allah subhanahu wa ta'ala mi hikmat attaka eniyan e fursat devvel hem ekalange denodi kannawa ena qur'an kantat ehin namoves Allah subhanahu wa ta'ala harmennan e babe ene amedu inzar debwa febwe ene kiban salame bani goitta bayan ko debwa fe ad ekalangeya kiyamanteriwa alunge machchaka ene gebes kala bare nonnani ekalange bayan ko debwa febwe em ekalan kiyamanteriwa alunna ebes kala birweri kamen oi kamen non e kiyenege paratapun em enu mi hungenna hagigatuga enege birweri kama mikantattan oti devona hikmatek gotu ilmeni bayan korwani enage dua Allah ijab korwa ene muhlat ebi anik kamaki ei enage azab Allah subhanahu wa ta'ala qiyamet duhuga warugada korew mattaka enage azab ene devwa azab warugada korew mattaka ei ena duniyega ule qiyamata hisaba duniyega ule etabbayaku magfradda etabbayaku heo rangalu magun ekaheriko eta faafatakam erumuge sobo komme kamegge ukuba nuata faafa ene libi enege ukubai
ವರ್ಗದ ಕುರೆ ಮಟ್ಟಕ ಎಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ಏನ ಮುಹಲತ್ ದೆಬ್ಬೆ ಏನ ಇದೇ ಗೊತ್ತ ಏನ ಮುಹಲತ್ ದೆಬ್ಬೆವಿ ಎ ಮುಹಲತುಗೆ ಬೇನುಂ ಹಿ ರಂಗಳು ಗೊತ್ತುಗ ನುಹಿಫಾನಿಗೆ ಕದ ಅಂಗಮಲ ದೆನವಡಿ ಕೆಂಬೆ ಖುದು ಏನ ವೆಸ್ ಬುನಿಫವೆ ಏನ ege beenum hifani nuba gotu kamuga ena bayan kurawa mi mani ena Allah subhanahu wa taala enenge mudat devvima ena ad bunifa mi bani qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim ena mi dannawani hem Allah subhanahu ena muhlat devvima ena mi dannawani ekalaange mi dannawani qala fa bima aghwaytani ibaras kalange timanna magfret di tika bisnada enage bahurwa hurigon hisabu bash ibaras kadange timanna magfret di timanna magfret deviti hem Allah subhanahu wa ta'ala ena nisbek korani hakikatu ke amilen ena magfret oni ena amilen Allah subhanahu wa ta'ala amur frong ena nukiyaman teriku ena mas ena enage kuk gabul kurumuge badaluga Allah subhanahu wa ta'ala yang ena badubas raddu kurumu gotun ena mibunani ibaras kadange timanna magfret diti لا قعدن لهم صراطك المستقيم مستقيم سي ඉබරස් කදාගේ සීදාවෙගෙන් වා තෙදුමගු ගතිමන්න හුන්නානමෙ තිමන්න හුන්නානමෙ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم දෙංගේගේ ෆහුගා තිමන්න මානික ඉබරස් කදාගේ සීදාවෙගෙන් වා තෙදුමගු ගෙමි හුන්නා දෙකොළ තිමන්න හුන්නානමෙ আদি තිමන්න එබෑමි හුන්ගේ කුරිමතින්නා එබෑමි හුන්ගේ ෆහතුන්නා ebamun kanafaratuna ebamun ge baafaratu timanna annaname manike ebamun waswas tibi magfuret dumattaka timanna masake qur'ana hemane ki ek gotaku wejja anik gotaku effarataku magunu faridijja anik farataku magfuret dumattaka timanna masake qur'ana me wala tajid aktharahum shakirin timaras ame ibaras kalange denwodige mane ege tiren kina mi honna kiye shukuru nukura baikam hem shukuru nukura mihunge terege gina mihun wakam kadege mane ki baras kadange mane baras kadange denwodi kan namani mane me timanna hadalana me ekiteren gina mihun kiyai magufredi fawa baras kadange shukuru weri nuwabege gotu ehma mi enage halu Allah subhanahu wa taala mani bayan korabba denge faw Allah subhanahu wa taala ena bima fonu wevi ege fawga Allah subhanahu wa taala ene ki qiyamata hisaba chehinde laane lebige wa mihinge gotuga labwa afan de mige ituru algon men hadithun eba inge ene bes arushiye ene bes takhte dibige wa kan rasul sallallahu alaihi wasallam ne hadith bas furtakun inge migotu jabir radhiyallahu anhu kiba imam muslim riwaya korwa fa hadith gaswe rasul sallallahu alaihi wasallam hadith fu korwa fani iblis enage takhtu fenganuka bahatte ehm ene takhte wa kan eba inge ali fenganege matikan ek wani anibba riwayat go wani enage takhtu wani kanduga oy wakikon hisabe kamennege wakamuga aswami wani enage takhtu fenganu matiga behettu mafahuga enage mihuntan ena ekkur mafahuge mihun fonuwa ekidimada mistaku magfuriddu mattaka fonuwai magfuriddu mattaka fonuma fahuga ege tereng eniya emme ariswane mihaki ei emiyunge tereng emme bodu fitunen ufaddala fi mihki insanunge terega emme bodu fitunen ufaddala fi miha eiye eniya emme ariswane mihaki ei migotum ena fonwane egota mis mihun fonumun emis mihun de bimmati kankol takaggos fituna fasadu fedduma fahuga emihun kuri masakkatuge reportu ushelu mattaka ene kaalin ena ebamun annani egotun ena bunane man iblis bunane ena ge mihuna kin he kuri miyatu kom mi kaale waki suwal kon kitto kuri kom fasade to ufeddi ene mi bunane eveni kametti man kuri me buna kom far ke ena bunane ma sana'ata shay'an tiba iblis kamen nokore man tiedi kamen no neti kuri kiyeti mi gotak gos suwal korom go size eta hunna shaytane kare ahane kade kin he ye kuri ena bunane timanna demifiringe de terega fituna ufaddamun gos edemihun dugunuko fituna veri kurumun gos edemihun durkuri me timanna eye timanna me to kuri kamaki kem timanna kuri kamaki me demifiringe de terega fituna fasadu ufaddaba edemihun durkolla no to vari fashan aruiye timanna ehindu ena bunane ehindu egotan ebuni shaytana kariya genes bunane tiyei
tiya kuri rangalu mihe mane tibaya ke ti rangalu mihe ke ti mane kine aris qur'ane kari qur'ane එහෙම එබැයිගේ හකීකතුක ඒනගේ තඛ්තේ වාකමා දින් ෆදාන් ඒන මග්ෆරත් දුමට්ටකා එක ඒනගේ මිස් මිහුම් බිමච්ච ෆොනවා ආදම්ගේ දරින්ගේ මෙදුගා ෆිතුන ෆසාදු ෆෙත් දුමට්ටකා මසකේ කුරාක කොමෙකස් මේ හාදිසා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කීරිත කුර්ආනුක තකුරාරුක බයන් කරවා බකරා සූරතුක බයන් කොද්දවා සූරත් අල්-අරාෆුක බයන් කරවා ඉබ්ලිස්ගේ වාහක සූරත් හිජ්රුක බයන් කරවා සූරත් සෝදුක බයන් කරවා සුවාදකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉබ්ලිහුගේ වාහක තකුරාරුක eki suratahuga bayan korwa famani kibeto kobato ekamage hikmataki ekam algormen libe ibretter filawala ki kobato ad migotun libe emme furtam ibretter filawala ki mi hadisan iblis ge wahaka enge kamaki allah subhanahu wa taala ga amur furtaka nukiyamanteri umuge nubak ekamage inzar allah subhanahu wa taala ekamage inzar devvoma taka ekadan kirita qur'anuge enege wahaka takrar ko gennawa famani එකදන් අමුර් ෆුල්තක නුකියමන්තeri උමකියයි ඒගේ සබව මීහා මෞකෙල්ලි මීහා අබාජ්ජවරි කම හිඟාදානේ කමෙක් ඒනේ කි එහා බොඩු නියමතෙන් දි ෆහුරි මීහෙ මලායිකතුන්න අයිකුග මලකූති ආලමුග උලමුන් දිය මීහෙ එහෙන්න මොස් ඒනාගේ ඒනා අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා අමුර් ෆුල නුකියමන්තeri උන්ගේ නතිජායක වෙගෙන් දියයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ උරිහා නියමතක වෙන මහරූම් වෙගෙන් දියුන් ekadaange rahmatun ena beeru kurawginti em allah subhanahu wa ta'ala amur fultaka nukiyamanteri umakimi wara biruhuri kamekkan algon men engin ebade em algon me bi warakum badam bi masake koram wi allah subhanahu wa ta'ala amur fultaka algon me kiyaman ganna e kitam me kuda amur fulak kamuga wi namais e amur fultaka kiyamanteri adin hikmate ki gotu ilmen bayan korwa fani iblis ke wah kirit qur'anuga ekadaange takraru ko genwa fani kamakiyai algon men inzaru defu algon menna inzar devun eeneya tabanu eena magfuratu mattaka masake quranika eena kantak koffawani mihinkan eena bunefwani mihinkan mihuriya kame kadan goni bayan korwa mistaku magfuratu mattaka masake quranika eena algon men effarataku nojja ani farataku as gemmes magfuratu mattaka masake quranika ekadange miwani angawa algon men inzar devwa funwan eena ameduga biruwetuma ekadange mani angawa emi algorithm ingenda kame shaytanaage iblisge wastaka mihunge ene mihunge hillunta algorithm tabanu ekota taba vicch kamuga waninama allah subhanahu wa taala wahi qurwa fa fadan ekadan wahi qurwa fani ene begotum bane enage wahakya begotum kadan bayan qurwa fani qala laman tabi'aka minhum la'am la'anna jahannama minkum ajma'in hame kalan wa'idukum wa tibaya tabawi mihun na ekiga timan raskadaage tibaya tabawi mihun na ekiga immenna ekiga adnalaka timan raskadaage furuwa dabwana hame inzar kalan wani tebwa ehmima iblisa nota shaytan anota mihunge baha helligen diyumaki waswastaka digilalagen diyumaki yege sawo miya moggelli adem fadan hama iblis abajweri ka bi fadan algon membes abajweri kamuge teriya vettigen yadana kam em e waswastakun algon men salamebbe ekam inzar dew mattaka ekalange takuraru kam wa kirit qur'anu ka bayan kodde wa fani anik kamaki algon men mi hadisa ibidi huge wahaka algon men inda anik kamaki ei hasad veri kama kibur veri kamuge nobak mi akhlaqi gotun je waran ba sumpa de sifami hasad veri kama kibur veri kama ki hem iblis ena magfurati kendia sawbaki mi de sifage saw hasad veri adam ge faana meduka adiya ki ga ena bodav hem mi de sifai ki miha heomagun nattuwada adin fada nuba magutaka dimala miha magfai kurwa kam algon me ge teregas hasad veri mismu tafatur ba kankam ge baragan hasad veri vicch kam gawanina noda boda vicch kam gawanina hem e sifatahuge nubaka kadange bayan koro mugotu mi hadisa gennawafe em fahu nukuta gotu ka bayan kola deni allah subhanahu wa taala takrar kon iblis ke wa kirito qur'anuga algon manna gennawa fum algon men dibikinda hikmata kimi abadus algon men allah subhanahu wa taala ka hadratuka hiyokam mati sabit ko devuman edi denne umge muhimuka
ಹಕೀಕತು ಇಬ್ಲೀಸಕಿ ಏಯಿ ಏನ eki kuriga ene ki heo mihe rangalu mihe malaikatunna ekuga ulemun diya mihe Allah ga amur fultaka kiyamanteri womun diya mihe enam seenage halatu badal wegen diya goy algon bisnawala hakikatuga eneya mure boda engene to Allah subhanahu wa ta'ala kodumantaka engene jinnina insinge teren ituru mihe hunnane to algon bisnal ene fenifawani malaikatunna fenifawani Allah sa kuludumantaka suwaruge yuriya tanigene fenifawairuga ene muren Allah subhanahu wa ta'ala wodigen wa kama ekadangiya kimanteri wan je kama mihuriya kamen ene muren bodan engemiya kunnane ekal lodun deke atun hifafwa miya kunnane ennama sehuriya kama ka ekigene maguge digen diye magfure digen diye em algon men ekam kehimima algon men Allah subhanahu hadratu abadu sabit kan devun edi dua koren jeka Allah subhanahu wa ta'ala sabit kon devya fi alaka menui sabit kon dibigene nuwe miedu heko ngule kitamme mihako madama magfurid gi hingadan mau gendige hingadan miedu muslimeke gotko hunna mihako madama islam kam beeru ginge bati iman kam ke got iman kam ko hunna mihako ena isa hitako ebade iman kam gendige iman kam du kolla fen dima dan ena ebade em algon men abadus Allah subhanahu wa ta'ala dua ko rebe mi ko to man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekale ge paano muaz ge paana ekale ge paana bayan ko wa fe kom me fardu namaz ge fahuga mi dua kiwun kale ge paana du ko no labwashe Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik mi dua ko du ko no labwashe Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik e Allah miyala ya bhagi veru odegen nawande ibaras kadange dikur kurma ekala ibaras kadang alukan kurma ibaras kadange shukure ruma mikan kamuga iba ilaha mikan kam kurumuga iba ilahu timal ras kadang ami iba ilahu timma miyala ya bhagi veru odegen nawande adem fadan rasul sallallahu alaihi wasallam ekalege paanu damwaruga dam namaduga sajida gonnawa ekalege paanu dua korwa kamgeve ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik e hitta forwa ilahe timan kalege paanu hippulu iba ilahuge din mati ka sabit ko devande ehm algon men nan iba inge hagigatu algon men abadu es ekalang hadratuga dannawan jeheka algon men komme namade ka ihdinas siratal mustaqim mi dua algon men fatiha suratu algon men kiyawa irgon wata kiyun adu mundaruga e shuur algon men nan annan ibaje algon men ki abud se kalange hidayat beenum wegen wa baikkan e kalange hidayat dekka fi alaku menui e hidayat mati sabit koraba fi alaku menui hidayat gelligen gaadane kan sahita em kalam hadratu algon men dua ko dinnumge muhimmukan algon men engen ebade iblis ki se rangalo hiyo mihi gotuga hore ene ki fahun ene ki mau gelli fawa ene ki laanel debigen wa kalange rahmatun beeru korebigen wa mihi gotuga wegen diye enkam algon men mikan algon men hadu makodde dua ki Allah subhanahu wa ta'ala algon men hiyo wisnun debbewo Allah iradu korbe am inshallah madama banu Israil ge mihunge hadisai adi geri katiluma behegotun e asfawa hadisaya gen iradu korbiam badal kollani dua ki Allah subhanahu wa ta'ala algon men suwaruge minwar korbe adem fadan algon men hiyo kammati algon men sabit koddewa algon men naki hiyo basaha hiyo bas qabul korabe kam galebewon سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته